MCA wa wande gojuas MBIUKI na rumbeto yani Mbasari nirwangiro kithomo meru kurungamanini kana bonge lokaita ka KUROMBA mbeche ikiendana nkebara BETITE secondary batikethira baiti ya OOME MBIUKI ariwa mbeche ichiana wari mwaka na bakeya gutigwa OOME batiomba wita chukuru ontubrani ndipo kethira bukileta kemibango ya THIRIKARI ya utonyana bonde ndene ya secondary. THIRIKARI na ripoti ye Momeru na batikethira information Mbasari UEJANI kuonira once cia county in a year. Kuoka ya kuona mwaka jwa kuruko tionete ikogetera jungi ikendo umba kuona ketho kageria mbati. Ni migambo ya MCA Goji West MBIUKI akiuga ni untu THIRIKARI ya kaunti ya Meru kurukia rwangirwa kithomo niambiritie mutaratara jwa kuejana Kigiina kia Mbasari. ARIUGA ni untu Kigiina iki kinenkaniro rimwe mwanka arenda mutaratara jujuchurungiko kana ntareki cha gucokia matasi ja KUROMBA Kigiina kiu chitethithwe na mbere mwanka riria arito barabara agereitwo mwanka juju bakirasikia binana bethire bakia mukiro admission yao ya gwita secondary. Raiji inkuona ofisi ya education ni arutire circular ya kuona ni ya forms cia Mbasari ireo na wananchi batuika advised bandownload on those forms na bojuria na batach everything na icho kwekire ofisi ya administrator na tikire ofisi ya MCA by December 4th. Ikan kwenda KUROMBA riri romba na ke department ya education nonto ana ibaragererwe class 8 na tuli na ana bamwe very desperate na tutendenda ana baba bagi opportunity ya gweta form 1 ikwagia visi kou ako ikan KUROMBA na kitego kinene muno ndetiire ya gucokia forms iria ya extended mwanka ana beto wale bari form 1 bone admission letters ikienda bara deserving na bobedo bari na opportunity ya KUROMBA Mbasari iria nikire MBIUKI akuwa gitumi bota MCS ni bobatigagirwo murigo jo munene jwa gututira na kuthangikira rito maturene. Most of the MCAs were attest to this. After this, ana bara bagatueka bakadimeto chukuru arinde Mbasari UEJANI mutoro atigirwa murigo jojo ni MCA nonto mutiaria ije responsibility ya kananga Mbasari UEJANI kwa ni MCA kwa utote kwenda kutigirwa mbande niere as MCAs kwa unde ndiromba there is not urgency ndetiera ni extendwe tuetere ana baba bona admission letters na boba apply for the bursaries. Mudiene MBIUKI adiuga kuri na rito bamwe nkia maturene na bakaga Kigiina iki bono bage gwita skuru na ko THIRIKARI tethere kinyadite kioto kyo mwana wonde achoke skuru. Ikarira nene neto emphasize manto ja 100% transition kuma primary gweta to high school ko gatueka these kids bagatueka denied ko apply for these bursaries ikuona ni that dream of the government may not come to the reality. Ke report ratito shawero rea Kwariria ni motugi kare.